Kaunti-inĩ ya Nairobi, mutaratara wa muingi kuruta mawoni iguru ria ndereti ya kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua utafanĩirio mwena wa Bomas thutha wa guthamio nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC kuria urari utafanio hau kabere. Gũkũ muingi urutĩte mawoni ngũrani iguru ria ndereti ĩno, rĩrĩ muingi wongereirwo muthenya ũmwe wa kuruta mawoni. Opinion yangu kama Caroline Chemto. Hakuna mwenye anabaki. Na mimi vile nasema, ikiwa Gachagua ni mbaya, kila hata Ruto ni mbaya, sisi wote waende wote. Hakuna kubakisha. Kaunti ya Mombatha nĩ ĩmwe ya kaunti iria ciateithĩkire thutha wa President Ruto kwaramia thirikari yake na kũingĩria atongoria a mũng'ethanĩro thirikari-inĩ. Makiruta mawoni mao nĩ mamenereirie munini wa president makiuga ndarareka president arute wĩra. Hafanyi kazi, yeye mambo yake tu ni watu wa mlima. Mbona hazungumzi kuhusu watu wengine, yeye anazungumza tu watu wa mlima. Gachagua na President Ruto waendelee, na yule ambaye ataona ni lazima watuite kama sisi wana amani. Tuambie vile mediation inafanywa kama hawajui. Kaunti-inĩ ya Githumo ona kuo maugĩte president ekuhota kunyorokio thii wa na mbere angĩetha munini maratorana nake wega. Gachagua ni mtu mwingine, anapiga raisi, anapiga kila mtu, yani kwake kila mtu ni mbaya. Na tumekemea na tunazidi kumwambia Gachagua, you should respect every leader, you should respect Mr. Raila Amolo Odinga, you should respect Honorable His Excellency William Samoei Ruto. Muingi wa kaunti ya Migori ni ulitie munini wa president atige wira na kweherera githagathago kiria kiri bunge-ini gia kumuhagura. There is no way we can have a presidency where once number one talk, then number two come to talk after number one. His Excellency Gachagua, sio kwamba ungoje mpaka hii vote ipigwe, naomba tu ujiuzulu. Kakamega na kuma umatukanu, amwe makiuga president aume wafishi hamwe na munini wake, na angĩ makiuga ihinda rĩa Gachagua thirikari-inĩ nĩ ithiru. Tunasema Gachagua aende kwa sababu amekosa respect kwa rais wa Jamhuri wa Kenya. Jambo la ukabila ni vizuri tu Gachagua yeye ako loud, lakini katika serikali yetu ukiona hata rais wetu ukiangalia parastatal party zote ni za ukabila. Ona kuhana ũguo, muingi wa kaunti ya Nandi ugĩte kũrĩ na maũndũ mangĩ mabata marĩa magũmĩire muingi na nĩmo mangĩretherwo kĩhonia handũ ha mũbango wa kũhagũrana. These allegations are actually baseless, and at the moment it is not a priority for the Kenya Kwanza administration to impeach the deputy president. William Samoei Arap Ruto, we are directing this to you. Come to rescue. This situation of impeaching the deputy president is not a priority. Ni kitu yenye sisi Wanandi tumekataa, watu Wanandi wamekataa, kwa sababu hata yale maneno yote mulipromise na deputy president, there is not even one that has been fulfilled. Gĩcunjĩ kĩa muingi wa kaunti ya Kericho kiugĩte president na munini wake mathurirwo hamwe ũguo marute wĩra hamwe kana mehere marĩ hamwe. My MP annoyed me by saying Gachagua must go without consulting me. So I have come here to say what I feel. Gachagua has not done anything wrong. If Gachagua is to go, he must go with Ruto. Kama wanataka atoe Gachagua, wote waende wote. Alafu tuanze mpya. Yeye atangulie. Si ati mtu anakusaidia alafu baadaye unaanza kumtupa mwenzako. Gatiba gĩcunjĩ kĩa 118 nĩkĩo gĩathanĩte atĩ mbunge ĩkĩruta wĩra wayo no nginya ĩkuruhanie mũingĩ, na nĩkĩo ũngania wa mawoni ũratabanio tarĩki 4 na 5 mweri ũyũ wa 10 kaunti-inĩ ciothe. Mamwe ma maũndũ marĩa munini wa president aracukĩrwo nĩ ũkabira, ungumania, kĩmenyano wĩra-inĩ wake gatagatĩ ka mangĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.